Bahinzi borozi, uyu mwaka wa 2025 kuri Military Advisor 250 tubafitiye inkoko nziza zibaho umusaruro, inkoko za saso. Tubafasha rero kubagira inama mu byiciro byose by'izo nkoko kuko ziraboneka. Iyo muduhamagaye kuri 0788 960 726 tubagira inama ku bijyanye n'uburwayi bwazo, tukabagira inama mu bijyanye na demarrage, tukabagira inama z'uburyo wagaburira ndetse n'uburyo wakwikoreramo ibiryo. Tugane kuri iyo nimero navuze hejuru 0788 960 726. Niturangiza turakwamamariza, nitumara kwamamariza niba ufite ibicuruzwa turagufasha. Tubafitiye kandi n'imashini nziza zizabafasha mu guturaga amagi mukabona cya cyororo mutagiye kuvunika. Izo mashini nazo ziraboneka mu byiciro byose kandi guhera ku mashini y'amagi 60 kuzamura. Izo mashini zirahari kandi ku giciro gitoya. Murakoze. Mahitaji yose kwa kuvukisha ari neza kabisa kuvuka kimwe. Kubona mahitaji yose ari kuvuka kimwe kabisa. Ufite kunso kuvuka ntabwo imashini itwaga umugabo mwinshi Kumuri iyo imashini kuvukisha ntabwo itwaga umugabo mwinshi kubera iki? kubera ko ikunze guhora yakubye. Kubera uzi ikintu cyo kubitera no kubera ni imbedite ibirimo ihagije yo mutera turatena ibiri gukomoka kuri imiti, niyo mpamvu akora buri umutse